Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi terbilang Nabi. Tinggal ya Rasulullah, man a'damun nas. Tiga ba'du kata sahabat, ya Rasulullah, anta imyaka makan lebih, pinaka makan lebih ke mga manusia. Man a'damun nas. Anta tu dua kata sahabat, ya Rasulullah, anta pinaka mala ilmu, man a'lam. Pamana pinaka mala ilmu, mala syabta, syekh agama. Fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya al-aqil. Al-aqil, subara akal. Malatusyakan. Alwi tanubui. Oh, tu mengartikan itu kata sahabat, ya Rasulullah. Wa man a'badun nas, ya Rasulullah. Na antai titu orang penawalla orang manusia. Antai titu ayam maknanya. Nama dia simba orang manusia. Na tu Nabi al-aql, al-aqil. Na sultawa mapi akal. Waktu ayam dia promotor Nabi. Atitu abara simba kuala. Na tahu abara akal. Kenapa dia mutabara akal na punya kalian sultawa? Artinya nama tangwala kasi ini Nabi akala ka bisimi kami yang sudah dengan muda kian na pairit dicoba na sorgian na generic original. Nah kenapa dia tidak berakal? Kenapa tu berakal? Kapan suatu? Kapan suatu? Tunggu mana satu sahabat ya Rasulullah. Man afdal nas antai makan lebih ku mengatahu. Nah tunggu Nabi ayat makan lebih ku mengatahu. Nasyadid sama pikiran di akal. Pikiran di akal. Ibnu Syai o Aisyah radhiyallahu anha adian ke akal siya berakal. Dia muni berakal. Sapuluh berakal. Na syukun syulimau na khamsatun min al-dhahirah. Syukun syulimau na mapayag. Wa amma khamsatun min al-batinah. Na syukun syulimau na duty masyurun. Apa kena tanwin? Dia kaya akal na dia tanwa ada. Anda idarpa angkaya akal sangka lawas. Ada taruh kagdem, so kagdem. Na anda idarpa o kagdem sadian kaya lawas. Anda idarpa yan. Na ayah darpa o kagdem na dia na intirwa lawas ka. Na ayah darpa. Ilang manigira amya kagdem kasama sangit. Adi na lawas kay pagkadyong ka. Igira amya kagdem kasama piya. Adi na intirwa lawas kay pagkadyong ka. Nasa kaya? Pamakapag-isyo na kasano. Anda idarpa o kaya o mata. Pamana anda idarpa o lawas. Na ayah idarpa na so mata. Na ilang naman kasapangin ka amatang ka. Adi di naman ka narubah na kaya ka. Sabi naman, agapa kaya din may leban na kaya ka. Ayaw man nakapteri ako kaya. Kasi ako mataw-taw. Dalam manigila mga pagdating siya pa na ka. Manunin ni pula-pula matang ka. Laburong ni gira tabi na kanong mga beso na karuman niya na. Atantangan ni karuman niya na mamaa. Napakapataya. Nakataw na ka. Di ko katatantangin kay karumang kaada to. Nadataro niya kakuha ka sa isa kasako bulawan. Isa kasako apera. Isa kasako ademo. Asal mabuhat tatandangan kay karumang ka. Mama, namanunga pa kay simay din na matang ka. Adi siya di mo tali ka katantangan. Kapakapatay ka puman. Nakuha tatandangan. Yan bunuh ka. Sabi daw ko na nga mapipigil ka. Na di ka kataw na ino kanya katatantangi kanya na amini bagumap man na atara. Ata doon niya ano Napamana, di mo pamana, di ka kataw na unta katatantangi kay karumang ka na ayaw man na niya na may kakuha ka din sa balas. Allahu Akbar. Nadina. So ayaw man na niya na kaya na iya dara pa na siko mata. Na soakan, andai dara pa iyan ko na waswakan. Semudah niya mo na. Saya komplain, saya otak. Dia dara pa yan. Ilaman ni kena adik kaliman memikiran, kamabintun na unungaw. Ayaw benar pa ko otak ka. O, ada taruh mama na kaya akan apa yang dara pa yan ko na waswakan na basapit otak. Abo na meli nga akay, nasindir pa sapit otak. Ito lang nga napit otak, bitter ko kuman. O, siya kumata. Adi, pagalitan. Na, pagalero. Paganairo, Syekh Lima, ang mapayat tugo Aisha,
radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Na paganay ng tigiyan o mapayag o puna kaya magdan na dia show bara akala ka ama mapayag na yan. Mapayag. Pamanapian to na isuwa na ka, na di makapagay. Paganay ng asam. Dia na di paganay tanda. Tugo Aisyah o mapayagon, inul ka pa niya matago ka bara akal ka. Na paganay ng tugo Aisyah na asam. At rin ng asam na mabata na ka. Tahimik ka. Syuguguin ka na mabata. Samta. Syuban ka pumatir na mabata. Di ka matarwa. Manambal yung potwa tabi at apian na abali niya na matir na mila na bitin na nila akaa. O aya mabata. Abara akan. Dugo Aisyah na diyong potwa tahimik ka to. Iti Tagalogin panuroon. Tahimik. Ay makna niya na sotegetan ng mabata. Allahu Akbar. Makukuha niya sukatir ko Nabi. Man kana yu'minu billah o paparati anak aswala na tiro ka sa mafia. Na di ka makatiro sa mafia, nagugugin ang kakaka. Atwa samta. Isa pa na niya alim Nabi na tiya na awano aslul ibada asam. Ay apakaasal apagang paganay. Apakaasal o simba. Wallah, nandiyan ka na na asam. Diyan na tahimik. O kenapa di kanto bertero? Umapya na tero ka, nakatama sumila ka. Na umapya na kakamana Adik man gempa kaya bakal kamadakadan. Apya te pengisir ka, na bakal di tinias, na terima sesuatu mga pamilyar ka. So mga teman, sekarang napya apa coba niya? O paman bertero ka na sumia kapya. Nagira pun apa terukan aku ikasadawai. Tuhan kamu tuan kater wallah. Ibu pemusia tu Luqman kuatayan. Atina wabnun sautika wabnun min sautik. Ayat Peter wallah pemusia tu Luqman kuatayan. Atina wata'akan nakakam penangka inau pakai itu angka pakai ini yang kasih yang nasuaran ka. Ikaw ba kanong umitir ya pero ina pakai ina yang ka kami kawana anak gede ni karuman ka amam anir disna betul mi akhala oh apya kasen dengan nakater na ayaman niyan na di ka pakata tanugo aya ipagkuwan tubu wallah aswara na nasautul habib na sokon suara ayun kote amanan ni imam kaya naman ang utahimar kasabi ni kami yung tamay pa udah ada kaya conso kisi na tunggak. Ada taruh tinggi na utang ko abu tero na pet kawan si karomang kamama. Pamanamang inay. Kenapa manong ba? Atam-taman tu Tagalog. Oba kasusya pa din na Panginoon akong kausama nung so bate ka o ka. Namanya kapia-pia ka ganyan. Tadi siya mo to. Ano ka ba siya ba din? O kasi naman din ako balan mo naman ko so na pero niya ka tipa. Bangan gagaling ang ating upa. Namanya ko masih karomang nasa laban niya ko niyan. Itu ni dia apa yang nak buat? Lagi tinggi kalau mana? Ini kalau pengaruh betul nak kater, maka kalau nak bergani dia berstaka. Pemana sosial pun nak kater buat. Nah, bapak pemasa nak dia. Ina mana boleh semua siapa? Ina mana karma mama. Abad tilo bapak pemasa sederhana. Tinggi kalau mama kawan. Tiga berpaman di jalan yang ada rumah. Paman amatur, kamatur. Zaman nasab, paman ada ini, dia mau paman di mata. Ayaman nama paman itu buta gedung, ayah pihak anak-anak dia mau alim terus. Kritik kanan. Nah dia kanan dia berat-berat. Ubah pemalas dia. Mata malu sakitnya kabar begini. Tanya mainan. Bagi aku mata pada dia bisa gitu. Bagi susah terus. Nah dia kayak betul, itu komia mana? Itu sadar tu, nampak anak harus apa baik betul. Nah sama gua mama, abinya berat abi. Pergi mana? Apa tu dah udah. Wah, dia pakai mana dia mama nak yo. Nah dia som. Pemana dia mau terus sama dia tak kenapa. Allahu Akbar. Khalifatul Aisyah
Oma payaguna bara'akan na al-hilm. ودينا الحلم متقاتل حلم أدرك الحلم نقاتل القاع بمعنى ada saya kepakai anak mengambil bukti mantu sawadai mangal agak bukti napi itu rakaat teknikal kah katiga semua usaha sahara sama kabel seminar uai ambil bahar apa mana uang Islamic seminar asal bro tadi waktu mana na sponsor kita baru saya mana surah al-Masrur. Nabi itu apa? Sama itu namanya tinggal kah? Dan dia itu akhirat tinggal kesan kota urasaka. Apa itu apa? Namanya itu bukan surga Allah Taala. Nabi itu iman tahu amang berakat tu asya. Madam nanti kita udah tadi. Teman, kita nggak bersih di manusia. Dikira ya berkabar tentang agama. Ada taruh betul bagaimana betul. Nah dikira ya berkabar dan dunia. Aku pun nggak tahu dunia. Kalau mana kita kalau bangga kabar ni pada lagi pada, awak ni pakai desa seminar tadi kan aku, nak bersih terus, mata mana kabar dia nak highway nak kembali je. Oh pasti nak nyuruh kembali, nyuruh kembali. Apa tu apa sahaja dulu? Allahu Akbar. Tadi kan apa yang dia nak boleh ni kembali ni. Ni macam apa ya? Bukan ada Google tu. Allahu Akbar. Tadi yang rabaskan pakiran. Oh, lagi ni mana lagi? Sabar kita ada seperti itu. Kategori mana kaya ada taraya? Kategori ya. Oh, tanda mana pemilihan mana besar amat tiberpa. Nabi tikap ke apa syarat? Ini ni mana namanya baik, namanya itu, namanya profesional, namanya lama, namanya kawasa, namanya itu namanya kategori. Kategorinya walian. Dalam masyarakat awak ini macam manusia. Nah ini nak lihat dia di kapal manusia, namanya nama pama kalagaya. Ini bibinya nu, kami akan datang. Bagi bukan dia nama tadi ni nama masyarakat awak ni ada nama. Nabi akan cipta ada ini kebahan lagi. Ini boleh pegawai. Dan dia masyarakat awak mana untuk datang dengan Israel maru beri dalam bukannya. Ayah punya nama kira kabur ke mana kira di Paratia ada orang yang kira orang yang berani. Aku juga kadang namanya karena kakak tanah apa. Kalau saya kita tadi pergi nak pergi sampai kerana boleh baca sampai kerana anak-anak apa. Ayah punya turun dia nak kerana apa punya apa. Siapa nak mendengarkan dia ada lagi orang siapa tak. Benda ni mungkin kita yang ada berlaku produk ni. Nah benda ni mungkin kita mana hari ini. Namanya usia tak pernah juga. Nama ni apa mana tiba sama tak? Anda dia mana boleh? Dah tadi bukan kau. Namanya tiba siaran ada siaran 20. Dan nama tiba sama tak? Nanti anak kau ya kau mai tunggu si piata nak ada bukan api petuan tak? Allahu Akbar. Namanya hati kita pun kalau berkasar Allah pun tak ada. Ini kita dia ada di tuan Allah. Nah dia ni manusia atau mikir ke dari masyarakat orang lama amag ikuti namun tu show na apa ada dalam ni timbang ke asal show timbang ni ikuti na situ mak istri tu dia biasa mana mata dia mata apa ada pun makanya tiga orang yang ada kita bukan saya ayah kamu kata terus timbang dia dan dia kalau punya mata nak apa manusia tak nak Nah, emang gue sih bahkan nama lo kemarin yang gue pistol, nama lo gue ingin dia mau dimauin, nama lo gue memantik polisi sama itu, apa beda bilang nanti bang kayak gitu. Itu satu orang namanya apa namanya itu turun berapa? Tiga negara tiba kakianan, mata mana hampir aku akan tiba kakianan. Tidak apa betul nanti aku saya. Nanti nanti dia mau ada rumah itu, ini saya ini di sini. Nah, biar kalau nak kamu macam mana dia urusnya kan sudah siapa. Kata dia mau bicara lagi. Allah, itu tu nama dia mau ada di mana dia so. Itu apa tiba-tiba? Kenapa kau polis? Kenapa kau sumber? Kenapa kabar? Itu tu mengenai tanda macam itu tapi pernah dia tahu. Padahal mabigyan ako na puputi pero hindi mo ito sasapang eh. Kapara, hindi mo tayo nagpot ka para mabuo. Ako na ba mo siya? Tabiat tak benar dia tak. Nah dia mau lihat nomor. Yang mana ni? Kategori.
Nah, ikhadul. Ayah mana pemaka syurga? Ayah mana pemaka syurga? Nah, mga tahu amang sasabar, mga tetika. Semama Nabi 20 agulima an Nabi. Nah, dalam Nabi kasabnya kasab sabar. Nah, ayah kaya maka apa siran dan kaya bebeliran Nabi, namanya maka tinggal siran. Miya maka patang siran. Miya maka sabar siran. Datar Nabiullah Zakaria. So Nabiullah Zakaria inauna pikirtina mga pagtaunian mga kaumian. Allah kasuma-suma satanu na sumanga nabi na pupunuon. Na dipangatid na peruntaran siran. Na di sila di peringasaan sa mga nabi. Kenapa dia kay manto ang mga ulama balasangkan walay manto. Sa mga ulama na pag-aadatan na sasalaan sa aya makna niyan. Na limpan ako kasasalaw na di ko te amanan niyan na kay pupurong ko mga ulama. Allahu Akbar. Huli abiyaso Nabiullah Nuh na mga pamang isabangi. Ino man miyabang kay suno kami subula sa mga kaumian. Wala yalidu illa fajiran kafara. Ino miya kapang mga nisunok sa bangkit. Karena nakan, tuan nakan, bangkit tangkalan. Kalian kaya aman makaw. Natama siya mawatairan. Nakong babali mga wata ang mga balanusa. Ang mga wata ang mga dalwaka. Ang kapit ang mga dalwaka. Balamnya simak. Apa pemusya suruh. Nakukulang nila na tangiliran. Yaj'alun asabi'ahum fi azalihim. Ikira alimang sa sinabihan. Nakukulang nila na mga tinglo at tangiliran. Napakiinira po na bilang makakulang nila na tangiliran. Allahu Akbar. Wastaghsaw siyarahaw. Nasapasyo mga tanguliran. Mga bangaliran na bilang ikukulong. Bagaimana di bawah syurga na sa mga bangaliran ikukulong bilang. Amatang bala ko na mangulong na datalan na alim. Ayaw man niya, nakukulang nila na tangiliran. Ikukulong bilang sa mga tanguliran. Tiga-tiga di mga kawangan. Allahu Akbar. Di mana keamanan? Isa na tribu sa Mindanao na niya keamanan. Na tiktok na wala ada sa ulama. Ilang ba niyo keamanan? Di na nga sa dunia itu. Ay, ada sesuatu dia. Beda kamu tayo mamro, ay gram niya pasal bagaimana? Sobra saya mana niya na jadilah, sobra sa gubernur na eksportan. Tama sa bilan na eksportan sa bilan. Allah, kaya pesan. Ada berbagai ekspor taman imam. Asal dia berbagai ekspor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tuan niya kalala kaya ni anda sikamana niya ng ulama. Nakauto, kami ito kumasipan ko no kami ang munok sa mga kamiyan. Na tumagaw ang mga nakasabar kapan. Ang manita niya. Nabiba na ba siya sa kapan? Nakagyan mo na kapan sa babo. O, nakiyat ko mo mag-yun. Nakayaman na nasunod ko sa mga tayo. Yaman to. Nasunod yun na to. Sunod. Namiya mo mo yun. Kanya mo kas. Ino pa niya po mga sabar ko sa napakalasan. Anda niya po kalargaan. Bala, ano na saya? Nabilang ato na po orang ng Yesus Allah. Dito po sono, niya mo, pamiyang sabar ko, kasi sa napakalasan. Ada tidak na kita sama. Apa nak kita saja sih ada bersama. Nah, kami itu mengagama Rasulullah alaihi wasallam. Ayat yang dulu tu sama tadi. Nanti nasari sapu kaum, nasari sapu katiti, nasari saji kaum sana nak apa lo? Saya jadi tidak kemurtaan kepada musuh. Nasari ayam mana ni? Nak apa masuk saya? Lalu saya apa kembali? Lalu saya apa kembali papan? Lalu saya apa nak pergi? Berdama penuh. Seberapa percayaannya lah tu ini. Bagi orang penuh. Dia kaya Abu Buat, seperti kita Abu kedua lawan Syarat, Abu Buta pernah. Nanti ke sasaran. Tiga dia kaya Abu Mabu Tatao. Asal tiga lagi pengalun teman kita sama ta kapan nono kalau tamu lupa kita apa tak. Besar itu mulu. Nanti nawai. Akhirnya dia tabib na. Lagi siapa makan? Bersih ada mulu jangan oka. Seberapa percayaan seberapa. Ayamnya semua dia kaya Abu Tan namanya kaitan. Ayamnya semua gabung namanya dia sebab kedua wasiat. Tiga negara ini kaya ka. Tiga negara ini nama semua ka. Tiga wai. Tadi kaya tadi sih dalam usia bunuh. Dia ni wanda utala pun kami akan banyak kan. Nawak makanan sebut tahu sebut nawiran mailai. Tidak boleh juga apa. Bukan apa lagi. Nanti dia sebut dua tanah kaman. Nak bunuh. Kami akan nawiran. Weran atak ada main. Weran panah ada. Nama dia kebagian Allah.
Na sulong pala yang mana niya na makakuha po pergilaan niya. Iyaw sipan Biblia. Dikira itu na sa doktor na patuapakulan mo doktor. Allah Akbar. Dito, di ba kita niya? Napagaday na ng bangkit na miyuran. Nakawin ko muran. Na miyabalah Nuh alaihi salatu wassalam. Amiyot kaya baik. Tinabaik. Ano kasyon? Na tiyan niya na bakal mabuyak mangitakakon Nuh. Mangitakamabu. Betaro na disuma-suma ka. Mangitakakon. Na tinaway mo. Kakibat na dunia. Ino kanya pagula sangka kapala anak masyarakat. Na tiyan na ba ayang mga pamana kakasabata ka na. Ba ayang mga diyan ka nakipatay. Na madawasan ka na nakapala na. At sa palaw ang juli. Na sana ko pumalik sa na puro-pulit. Dahil naman niyan. Nakasangka pa ko panaig. Bilang katawan nakasangka piyapan. Na tiyan nakasangka piyanan. Na tiyan. Ustahan. O ba kumamain siya ka na may kapuro-puwa palaw. Na tiyan niya tiyan mo. Na kung nakipamalik ang tao isang kapal na kakawin niya, suwate labot ko mama, ako pala nilibawata. Nakagyan ko po kalasyon na doon ito sa barpuno. Nakagyan ko lumantaw, namya kalasyon, namya kalong kumpalaw. At itinbilo ko na nawatera, ibiro na naman nilibawata. Namya kalasyon, namya pangin sa palaw. At tutulungan mo ko besyo. Namya kamasyon siya po talagang kutoko ko yung pinuswanya ka na. Nakinuha niya suwate, nilipuro iyan. Kau bermabasa, namanya kau masuk sangkaran dia. Tidak dia kadar. Ini pura suatu, masih tinggi suatu ayat. Ubah kabel. Namanya kau masuk suai. Ini pura suatu ayat. Namanya kau masuk dunia. Oi, ini pura suatu. Oi, tak ada mana ni nak kata sedar. Itu kerja nak kata itu. Ini pura suatu ayat. Nah, kami aku demonstrasi pasal dari pengadilan. Nah, orang yang kuat suatu ayat. Nah, orang yang diberusaha di dalam ayat. Nah, yang dia kuat suatu ayat ini ditulis dunia. Allah Akbar. Nah dia nak menerima pulau sa alaman akiyama. Sa alaman akiyama na pengiruban di sotau sa meron tinggi neraka na asal kadiskan yang makan neraka. Datang kasih orang terbuka itu. Nah dia nak yang merasa saya sama Nabi. Ada penjelasan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu ini syukur Allah atau Ibrahim. Pagaliran apa yang benar-benar masuk arumanya nak. Yang benar-benar Khalwa ani tapungun Allah subhanahu wa ta'ala na piyaki kurban yang suwata yang ada yang kurban. Khatana ini tapungun Allah na miya tapung ko apoy ayam na tapung namru ada usaha yang baru. Namun yang baru tiba dalam yang yatim ni. Nah sudah bila Yunus, sudah bila ayam ayu. Ada yang disebut tiba. Am yatim ni, namanya bisa disebut. Jadi disebut. Nasya mana iblis tidak bakal disembayang nasyawalai kanannya totong nabi bagi totong nabi masyarakat banyak ada sesamanya dapat mati na ayam anaknya nasyawal sehingga tidak nasyawalai sebagai totong dapat makaberin ipan disembah sama nabi Ayyub nabi Muhammad masih iblis tidak bakal disembayang nasyawata akatan atau kemudian ada menyatai nasyawal pun menyatai. Nah di mana sih sudah bila ayo ada masalah ni nasi mana iblis bahkan semua nasi atau awat apa mana daun nyatai dan ini ustaz yang matai nah dengan masalah ni pun tidak dikasih semua ya nah selatan mana ada tidak dikasih semua maka malah amangan bisa betul apa yang betul aku nama luarnya saya ni betul nama luarnya sehat jangan seorang betul nama luarnya sehat mana ada bahasa mana apa sana nak testing kan kenapa dia mau dibagi sabar dia ada pernah berusia nak tarawih pakai nak tarawih dia mau dibagi nah ya kan apa pula apa lagi nama mata imam kamu tu sekarang dia mencoba doa masjid mata malah ada ya buat dia terkeruan pergi sama makan sakit mana kat kawan terus kata bilang tak pembelian yang bapak meluka lagi masuk dunia kalah Allah nah bagi yang muslim lama udah diwafil dengan biaya ya nggak beli yang kalah imam Allah jika masalah ni apa tahu dia dia kesana anak itu belian bagaimana beli satu aplikan bagaimana satu aplikan punya operasi dengan 1994 or 1995 1995 to 1996
Nala pintu juga bisa kabasa, yang terus, basta kabasa. Ya biar mga kabasa kami, ya biar mga kabasa sini yang magdiba, nabay mga tata, nabay na mga pudaya, kurang amalan. Yan ay sa kanila di ba yan? Ben magrib, nalalaman namin. Na ayaw po nila dito, pekan na yakin, kung takapakala yakin sa Allah. Dan ikan, dan abad tayo ka na kayo sa Allah yakin. Nangyari kami na anak yan magsaliwa masjid. Ay siya kapag kung trepa mali, dahil mo pata. Kami namin umakakay ko. Allahu Akbar, mata-mata, kamalnya, dinugabita. Dan itu udah betul. Nah, kami yang pemadai seperti itu, masih harus mengatakan bahwa, mga narsal, jika dulu ke karena ini asal saporo. Siapa asal saporo, kenapa ini itu anak? Siapa kena na di Mabuala, kenapa ini para pemerintah? Nah, kami yang mengasal Indonesia masjid. Dan ini pada dia jimbe yang maghrib. Ayat KPK na yakin, dan ini betul maghrib. Nah, waktu Asia media itu mengkiri lawasai di Basumaru dari Pagabdasan, nah ditipu bisa lawasai. Nah, kok bakal dulu ni lah di Urunia. Dengan anak dari mana ya? Ayat KPK na yakin. Waktu ayat mana ni nak kaidan kan nasa manusia na maadmin ng kota katik. Lalo na pagkanapakan na ka na matiga. Inung tigra ana nini warta ayam ana niya na balita na nakatigra api ayam na balita na niya pinamampa na kayo na pinamampa na tigitigil ang kalan na nakayam ana niya na pangipawan tuloy ka pangampapatalian dan nakakay pa tigra mo na ya ayyuhalladhina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Syahadu tuan amya marateria. Na ingira adina mili tadi marfan mga tao. Mga pangulutul sa toton. Na daan yung mga kaipa. Basta adin tabir kanu. Adna min yung matatutun. Na daan nakakaipa. Dan ini. Dahil ako masih dua ya. Kapuli karamangana. Muntu sila dagay sa naman. Isa juli dinadinya di panangin na pupunawan na singaramanian. Nada na nakapaka-relax. Ang ginawa pa. Abang tingin ko, Ano? Tingnan sa kanya, oh, kaya maano niya na, yes, anak ko kumano na miyay ko. Oh, ada nakakaipa, kaya man nakapagkat, nuwabidakan na ibilang tuwa, nakakaipa. Ang matakabutan. Ibaratnya dengan saya dengan ini memang itu dia tak pakai pak. Sudah ada tanda amal dengan kajian dia akan dia apa kita. Emang akan ini. Kata mana tidak yang memaksa. Ayah pun ikat doa ayah maknanya. Na siku apa yakun akan. Na atawadu. Nauna apa ngadi beban. Bersama ngadi beban kau. Na digang kau Allah sama dia akan. Malantas kayakan apa ngaling bodoh? Oh, kenapa ya karena apa ngaling bodoh? Dari motor ada apa? Nabalan terduga. Asonan yang ngaling bodoh apa wanda? Ada sih nggak ada apa tanya tinggal. Nggak usah nanya apa ngaling bodoh. Ayah apa ngaling bodoh? Napa kadero nak tuh nak sabi nong nak papa kini. Nak tuh nak sabi nong nak papa kini. Tahu. Ada sih baru. Berapa orang betul? Pamaka ayah kira atapnya lagi apa boleh tiba. Nah, kenapa malah bilang kanina? Kenapa malah bilang kanina? Pamaka ayah atapnya yang ini ada kan maka tak ada usia. Nah, kenapa malah bilang kanina? On. Nah, sabar salillah paring Allah. Lillah kita tahu siapa. Insyaallah. Oh, dan tadi dapat kerana syahid syukur. Lillah, mana? Basta yang benda berkata, oi, nak ukur nak apa kasamu nak Allah, nah naya nak ini kan semua yang semua, ayo mana ni, nak bertamu ikhlas bagaimana nak terima Allah, ayo mustuna, sekatan wajib berdua bersama dengan apa kanan, jika begini waktu ni memang waktu nak dari alimu, nak apa kanan nak amang itu pun, asyik bawa semuanya satu tu, asalnya saling mahu, mana kau?
basta ada na bangin no kelomay na di kan mata garma masalah tayo. Ay nung mga nakita tayo pakai air kan mafia o kata ko sa bata at pakai air kan niya na napa. Asa di ba mo naman may nagawa tayo na di issue ano kelomay ka. Hindi ko man ito babay. Ako na mama ko at mama ko dahil yung pag sa sa balok. Tatagin lang niya ko dua siya na lang ba. Kung tayo mga suras. Namin kami ni Bumura Wata, kauman siya wala namin ako, namin na kayo mana kalo Maka siya suras itu sama deh, kami awul. Maka siya kasi sumali na lagi kami, betul batas. Tiga naman ini ako langan buat mamatay. Namin kada wate namin kada wate na ni Bumura, para naman tingas mama. So ayam ang niya na hindi siya popular. Badal ka ang ginawa akapangan ni Bumura. So nabi ano, yan. Tingna man kunna fi falaysa bimutakabbir. O mata berkata bunuh adian ka al-muqtad dan abang akib. Dan abang akab. Mali abang akab. Pagalian bunuh akarin asyada abang akib na i'tikad asy-syar. Na paggegeul ka adikadi ma bunuh sahabi. Adi mana ka akapangan sahabi na gegedan ta sahabi. Mata wala ape pormanga, aga porminga mo. Na agar Amerika ka, na nilikte ka, natutudo ka masya kami. Pag ibadi na mo tara sana, siya kito mag-Amerika na natutudo sa kami. At isa na naman kami naman, may gira na ito marami na niya, ito pa ko. Sabi na pala na kami, napakaw na nakala, di ba ko na? Napakaw na nakala, di ba ito ako? Talalaman na niya, abi niya. Kesu parang buat apa? Oh, okay na ano ba sipato kami na nakaba sipato sa bagaimana tayo. Ano sipato kami? Kami akapia-pia. Akan aba sipato sa bagaimana tayo. Atau sipato kami na dinya na kipakatar siya siya unian. Dinya tarwasi ini sa ngalani, media tarwasi ini na kambe. Ay nefterun yang keindahan na Umme. Tadi ka amran na. Apa kata taksi ini siamen? Nah, adi rumaya. Siapa bukan dia punya? Ada pernah dia dari mana? Nah, ini aku main tu mana? Apa kata taksi ini nak usia apa? Ay naman kan no bibe orang. Ay itu kata kulay. Bapengiraw ay nako oruan. Udi na penengan. Nasa ka na niya kalakain napakata taksi kasi nak usia apa? Ina ko naman tayo siya na akan naguswa maamin. Na uman ako tuwan na nabamatag ina kay inakulay. Amakulay. Bakong ginawa ina. Ay kapagkasurot yan na inakulay. Amakulay. Ina ko pagigil kami sa marinaw. Dapat mawapat. Dapat tido yung marinaw. Dapat mawapat. Kami ang kasapulong na yung bisa na kung nagkapatay niyan. Nagla amin nila ako namin ako. Inakulay. Tiga na oras sa kaniman to. Kapagpakainakan. Ino sa mga tawa. Ano na rin tinanok siyan? Na panalamating ka sa Allah. Apagpakatalo ka sa ina. Apagpakatalo ka sa ama. Namanya kayak saya minum kami sahur nak minum inakulay. Pokoknya muti. Apa sih tapi inakulay kan? Nama tahu lah kamu lagi sokya berat lagi doang lagi sokya mama lah kan? Tinggal ada duina, yang kata tak ada doang ada duina rasa kali mantap. Apa kata kamu saya inakulay? Pemerintah ko wallahi inakulay apa kadu mamuay. Mana dua orang kaya inakulay? Rasa kali mantap apa kaya aku? Adi ni kada kami na di mau pakai na. Na na benar kebenaran nak tini kuda na pengasihan dah na den mabuter. Ni teman-teman. Ati apa ka kuda na dokun mga tanway na kulay. Aman apa gina kulay na kanina kuna pa kanina ka baka dike. Ang giro ko sa nakawat taway na kulay. Natatatrangan antay na kanin. Bubuan yung training. Kumabot kumatan. Allahu akbar. Adi. Apa mali ba? Kadu. Ino tiga kan namanya kalau na ayam namanya kami basta gani yung mga pangem na dagi berpa. Ina ko so telefon Pablo. Nakagya mo telefon na mo telefon Pablo. Na dia madaga na kakapta na matuto. Ama bugan. Ino na minita ko puna kaya bawa tang uta kami nga nasasati mapdiwa ta kapaganay. Ana mo ni. Bakit ba? Akalo sila na uswata yan. Banda kay kaya banda ka na udi. Tinapya kami hotel. Dunia na nakabingang pingamatay. Nawakin siya ng pa. Naina ko sutra baka na effects. Nawakin siya ng tago sa oriyan. Nawakin siya ng kulabi ang paganoan. Nasusurong na siya ng paganoan na effects siya. Tiga na inaw.
Mata nang mga kami ngapiaso kami na mataw sa mapiha. Wah kan sila manili ako pagi kumada sa hotel ko nili ang sila ng pisa na biya sa sila sa uriya. Oh mili ako sila po Francisya. So niya nang mundo di biya sa una. Aswete nakakaptan niya sa manumi na taro biya ba kata. Yo na mata na po mga kami. Bah. Nah antone khadu atau syada abang kakibar basta tuno amatagur kanan nada abang kakibar. Na al-aqlu ma'as-salih na paggegegang keadikan dimiliki pagatuang kuwata. Madal-madal dimiliki pagatuang wata, pes wata kada pes mukau. Na burung ni kena dimiliki pagatuang na ingatan na wata. Ora ro bay. Pangapura la palas ma. Agil mabigil na wata di pagpeno na magatuang na tamasay makapasal mo ng patok terna. Batan mo pang ano mini pagatuang namanya itrita mo mo. Mana sabi na po ni utar yang apsino. Iya na tumara yang aku korban ya di sumber jalan benar. Nah, pun nak magar adik kali makai pagatuang syawatan ada akibat apa? Kata lu, rokobul himar. Nah, pegege ka adika di makan kuda sampai itu aku dah. Dia mau tak marah. Jangan masih matu nak aku moto-moto. Kapa? Basta magaga kain dan akibat apa? Kapa lalu sesuatu. Nah dia karena kandidat saya mananya na anak karun runutian. Madakal manigira ko na opunyan no masabangan ayan. Ditamian na tiabiye ubina ni pamamugaynian. Ini garawan sumulutak katigian na mapateriran na dia ko pangasabi. Atas kami kero na isa dia biliga tido wala di pa na mo parang mga bangal na naman ng rumah. Isubakan lang siya. Dah, ya. Isulut lang. Miya tiye. Namato na kana katagunya humalita. Sulut na kanya kakalung niya. Kasumba po kay sumba ya datang mga baya mga bilang tadi, ang mga marapatik na dinan kinakabaya o ba ya kapagkaya ko parumanyan na bali mapia. Bagaimana? Isa na nga bantuman yung mga bayi. At iyo pa kapalong sa mga karuman niyo sa tamasya na kumapia kapagkaya. Ito kasal ko na ng mga bayi. Ay palo ba? May kapalong siya. Sama na, may kapalong ko na. May kapalong siya karuman niyo kasi pino. Hindi naman. Dengan siya ke penerima, ke bapak-bapak, asyik mekanya. Kami apa kami yang mana? Kami apa sih? Di mana? Baru orang kita orang buka. Nama tahu mana? Bagi kalian mau bagi apa? Saya baru kami apa yang cikar mama. Tapi dia itu dia bukan bisa saya nak kaya patah. Tolong, dah kaya patah. Aduh, tolong. Pesik. Sama nak kamu yang bayar di sini jauh kuat. Banyak tu dia nak. Bagaimana terpuluh makan di cikar mama? Emang untuk nak kena rumah apa ini? Saya bilang lagi, ayah saya nak anak malaysia. Balik kairanna, Allah. Datang aku kita bangun apa pun. Balik lagi aku putar bilang, oh mamanya. Atau mau beri apa tu sana? Mau beri nama mga terbiak, na apa yang buat kasih saudara, sa paman sa katawa, na di sini bisunita. Ayat ko sa mga masa, bisunita. Iman tu namanya dia. Tapi bisunita iman tu apa masa? Ayah, apa masa? Iman tu tu dia masa kan? Kemudian ada lagi panggil, nah, mengenai kalian ini, nah di nama tahu nah di dikati ke karman kaabay, nah dikati ke karman kaabay, karman kaamama. Yang mana ada kalimat tu marudah di kapal untuk karman. Agar belok kepikir manis apa dia nak pamakainya, apa pemahamannya. Tidak ada lagi kepikir di karman. Jangan kita tahu lah. Bukan kepikiran dari berdoa. Kalau kalau kepikiran mata kaya maknanya negra yang isa ko na nagkaroon ng production. So siya na tama. Tiga nga ba ya pakai tulak akoron to kumat timbago ng mga tulak na anak tinadigan mo kay tulak. Tinadi basta yung bulag din. Tigo ba bulag din. Bulag din. Sumama pa na lagi bulag din. Na tumama ya kami sisi ng karakano, na ang kalwa ba din. Balik manulan. Nama kabalik manulan na talawa apa pemikiran omani sa sopedia sa yang belum dari mamakia. Na ore no talawa ni nakasih kan na mama ni nakatola. Ano na ada mama. Dinawake, tamata mala kita ko. Ya perlu ba may. Lagi mo masuk na mo ina, sabi siya mo ko ko mana kata siya. Bila bila makan. Ina kata wala di mo bilma. Yo gero mo armado ko yo. Tawala abi biya.
Egil ambil usul gua kata nada engkan waktu memikirkan dia. Betul sana kali aku suama nak sinar. Basta ati do sinar. Na sokabar kami mama di magol ay kira kaya pamama ko ni nak warto na. Do kano ko nagdag tiempo sa biwata ay mapuna na binya kada kada. Na ko sama berami gerbiya matay sira na mga doksa nila na sira makamlat. Pamana swafi syukur may na kailangan na di ka lima kasibara. Kailangan na di ka lima kasisina buka. Artinya mo tarpa no negra malokra na kita na mo tana. Na futur na tanaw niya mo kaya bater. Na futur na mo kaya bater. Lagu ni ama. Allahu Akbar. Bagi mo to aman beraksi karuma kamu bena. Itirapan kama guma. Di kaki mo kibra. Tetapi mungkin sebab tak nama, dalam sebab nama, maka pun sila nak kerumai. Umasih dalam mobil semua, niat tegas sama mau, tu mamas niat tak, tu mobil ayah, bawa saya mobil niat tegas saya apa? Lima puluh mamas tegas, ayah, orang berada dalam niat tegas mana, tu mamas niat pakoi, ayah, agilah betul. Wah, tiga kali malaikat berikan dicerita, dikasih pamalaikat. Apa yang kena suara kamu? Tak dia berapa sakit kanan. Beda kamar pada tabat dia aku. Au. Dia bunuh mama. Dia balas sama dia aku. Andiri siapa? Kata mana aku ambil jadi siapa? Ya Allah, aku orang kata tengah. Benar beli mama orang mana kira siapa? Kata kita siapa? Kata ada lima. Allah. Dia bilang apa baik? Kata nama ada tu. Kata nama ada di percaya. Nah, ayo maknanya. Nah, ingin akhiran kita sekarang awal kaki. Jangan masih bersama memoruah. Apa aku bagi namanya? Kajian sama nama sekarang nama ini kata Nabi. Ayat dia begini. Nabi akan bulu-bulu maru sudah ini. Dia akan kita. Ini kan mau maru mama surga. Yung tabu may negro asita niya si Carmen na mga niya tay kao panglintan ko na sa kasatra na di mo naman pasapag ng mga kasatra kas kami matay ro tapos to para siya ato api pinyo hindi ka pakai kasatra hindi ni naman yan sa sulong yung butra mga tanda na tama kasatra ya din sugar din na bersyukur musyawarah partera na pero kena di mana dapat ya Allah dia kami terima ada mau bersari mau jok apa kena fatwa ini Allah dari Indonesia nama saya beberapa Allah SWT pamana kau yang beriku tak masalah mana beberapa tenang aban balik ke kau tadi ada taruhan beberapa berusaha bagi taruhan bagi nasara Kalian yang manusia apa? Angkat di mana? Arah beberapa. Tadi sebut nama kita dan juga apa? Apa? Gila. Kalau nanti apa kasih dulu? Anak dosa. Apa kedua kiberkah? Ayat dari kabar tu Aisyah. Atau syaitan berakal. Nah, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Naso mama kau apa subuh sama dia, nak bersebar sama rata. Bersubuh sama dia, nak bersebar sama rata. Opun kabar yang dinawan ka apa subuh sama dia, nak bersebar sama rata. Nak perlu kau tahu kabar apa yang diberitakan sama dia apa. Ayo sana, ini ada nama tersebar nak. Oba kalau kebinasai, nah ayam mana dia na terlupa. Nah, kalau kebinasai kasar terwakau, nah pernyataan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Siapa tu Nabi, ama khairkan samarata, nah alimania. Nabi kata nah alim nak kau nama terwakau. Nabi kata nak kebinasai apa? Nah fabiqala bihi. Nah berfadu tu fikra ajutu mafia, wa zalika ad'aful iman. Ajuti miakan berdua apalagi. Bagaimana sumpah sama dia sebar sama rata. Ayat pun ayat kalimah pemabayakun abara akad wa Aisyah na al-amal salihah
Na basta adika lima kang gelebok sa gelebok amapian apala naman tinaswallah kabaraakan ka. Patiaskan mo mga Fatima, niya kasi similar ka no. Kaskan yung mga baraakan insyaAllah. Ano sabab? Na niya kang gelebok kalukman sa gelebok ka amal as-salih. Amal as-salih. Na, diyan masuk limaw na masol. Mapayag ito o. Na diyan masuk masol nun. Tugo Aisha. Khamsatun batinah. Na sukman sulimaw na masolat. Adiri. Basta matagul kayo ni nabigang kawala sa akal ang yakap-yakap. Bagaimana na at-tafkir na mapasangkay ka pamimikiran. Pamanang puto kapipikiran ka ku Allah, kapipikiran ka ku mga kaadun Allah, kapipikiran ka ku kapakalaw paratian ka ku Allah, kapipikiran ka sa dumani ka ku amapiya o mga wataka, kapipikiran ka sa mga piya ka ataw, na pedutos sa bara akal pemasulan mo. Tafkir. Ayos ko na igir apa pemikiran tanong sa Allah na ayah pemikiran tanong sa mga kadir karena hadith kata Nabi la tafakkaru Allah wa tafakkaru ala khalqihi ubani utubu Nabi di pemikiran ng Antoni rupaan wallah ana matanian ana tangilanian ana ngalian di oi ayah tubu Nabi pemikiran niyo na sa mga kaadnian tarawna bi ghair amal pakainya tu Allah sulangit, pakainya sulangit ada abanian pulos. Nah dia tipe pemikiran apa? Apa pula sepertian kau? Alladhi yulijun nahara fil lail, wa yulijun laila fil nahar. Ayah pemikiran apa? Nah anda mana kapakadung dunia? Kapakak kasudin Allah. So dulu kau kagagawi. Nah kapakak kasudin Allah. So kagagawi kau pada dong. Kaya syukurin mo ay pipikan tanang yang kapkapita ay kapkadudong dunia na. Ino yung kadudo. Naswala na piya kasuli sa padudong. Ino kagagawi. Na piya kasuli sa pagagawi. Kenapa na kisay puro. At wala malaikat. Puro nakasuli kan mapita. Malaikat ba na kan magagawi. Naman apiya di ba kapkadudong niya na kapkagagawi niya na. Da abasi ba kagagawa asayan sa dunia. Timoteo alam na tao sa dunia. Na sila niya ay mana niyan. Napakadudong niya na hindi na magagawa. Napakadudong dunia na hindi pa man makadudong. Subusuan na imakagagawa siya. So kung sa scientist, na alam na science, na ayaw ko na kaya dunia na tuminingar ko sa dunia. Kasi ko sa dunia na penting. Na amay na tigram ay. Na dia Amerika, dia Britain, dia Jerman, dia Saudi, dia Qatar, na shipment ki pantag ko ano man, narok man daw dudo. Na Amerika na kibibitan ko kami ngarap man sa dunia. Na dia mo berat ya sa dunia na bapenting. At ila man ginama do minino. Di ba ginama do minino? Na kibido ginama ka. Ami ang gilo sa taka, ame minino. Gini berapa pangolo ka. Agi mo na kinda na minino. Na ya panu keting matang wano di mana magdo makating riyan. At yamin mga magagawa na tingnan na mga taka patakanok man. At tingnan man sorry no man. Napa mga sudunya na pure keting. Na keting rap mano. Na matingarap man nga dunia kap kagawin mo. Na si Emini tampar sa purwaji araga tagudi arano. Na miya pumusir kata araga tagurano. Atau ini ngarap man kasi miya tampar sa purwaji araga tagurano. Atau ni biya swatan. At itama sa limapit na nang tanong pedang. Karya tadi orang semangat, alam na, bukan nak dia rumah di mana. Apa mak kapur ketinggal sedunia, dia orang berat ya. Kalau mana ketinggal, nah nama nama tadi Nabi Allah Al-Quran, فما متاع الحياة الدنيا إلا متاع. Dah akau yang dia kudunya entah syagar. Nah nama mana semua syagar nak badi tengah-tengah. Pada bila ngapil nak awak diterima. Mustafa itu siya nang bumili na sa mga bugwato. May magpagay pa ko siya sa mga bugwato. Ina ko bumili na pagkala nga siya bugwato sa mga karsana na di kula hupa. So bento nga, ayaw kilibuna, teremon, awakan ng lupa, awakan ng langit, awakan ng kain. Ito siya na, may magpagay, ina ko bumili na tama sa mga totoo na biko. Budaw may na putumaya. Dia, kata ko siya kay matusoto. Na, ikadua, kan bagal. Ikhadwa kuna bara akad tugu Aisha kumasulun na al-ibara na sotaw apa kuasa tuma kubatan kuasa tuma inaw miyatay siya kito na sakmani pakatundugon miyatay sida ani na sakmani pakatundugon pagkuha kasa tuma inauna kangudaan ako bagwa tawa ko muli na iman to na piyamaga puan ako na
yang foto kapakwa kasabetan kapakwa sa ibarat kabetan na penutur sa amanan ni nakalantas kay akan abigan kalwallahu ta'ala. Ayaw ko na ikatlo amalantas si pamikiran tugu Aisyah si kumasunun na istiqdamu min az-zunub inauna katataguan kasakan kudusan ka inawan dumani ki pagawa na kasakan dusa ya Allah ino ko biyan iminar ya Allah kau ba dalam adusa na papasangkala ka na panasangkala ka ya Allah umang kasimeng na di ka ditubat wala ya Allah narina yakong kaya Allah ayaw puno ba umang kasimeng sa tahjud na gurah ka na kaswallah gurah ka na kaswallah naman naman na kailangan na ka na pagpagapas ka wallah agi iman to na inu ipakatan yung masuk tabang siko tabang wala kada taro batano kagtali kuda suwana na taro kalipatan tan wallah inu taro ditupungi gira na wilatan na magapas tanong wallah kata susah na bante wala gira ada na minita tanong mga wilakan na ayat na pagpagay na suwana ka na ada anak wa amanan na pagapas wallah kau te sangai sana ko sa miya po sa Ramadan na ko te sa Ramadan na sunjuk ya puperon sunjuk ya kutumeron sa puasa na miya sakit ako din miya kada bisaudan na mga igawod ayaw po pagkakanak na amanan niya na di ka dua kasaridot ka mababasanungan kami apa semua ko away nadir na kami na ka na kumanamiga na namutama na ay po miya pikira ka na tiya ka na ya Allah nasabi po kabulong rak nawa ko siyumbe na miya pa siyumbe na miya kapasada ko na sumiyudu daw kada ko po nakabatan na sumiyudu daw nabulong ako ng Allah ya Allah abian lamu na bulong ko dulu na inu benakan na mo dia kung kamu baka begrayan na ada abalang kamabiya na miya kay sana tuturong na ko na bitter tagi na baka na aalibutan ako ang kay amiyang makagadugadong ilawas na dia kung kaya para siran na dia ko nang ipangingipon na dia ko nang ipanawaran na kagya mo makanawa ko na inaon na miya kontunda ko na minintruto sa ating akan na miya kakanda ko dyan ko mana nakatanasagi tiga na bilungan ako Allah miya kay siya pa na dia mo tawatangan mitatapi ka na kung paganip mo tiyan ang takakawatangan okay ang takakawatangan na bayan mababenars ayun po, pera ka na bante, wala na walo-walo puno. Nakota violilit sa kanya na alas di siya gagawin. O na ayaw din na kiyati ya balilitin na tama siya pagalas di siya kapita. Kiyati ka balilitaw. Na pagilong siya na hospital lang, siya nga naman, basit hospital lang. Nadiyo mo po kami na mawayakin. Anda, pera ka walo-walo puno. Nawag na kayo mapeke at iyan na magapasa ko sa masjid. Nasumujud ako po. Nasumujud ako pala na gumiro ako ni Allah. Na sakay makatatangan sa niyo ang kanamit na tapyakan ni Allah. Ya Allah, napakabawata ang kasanurman ni Allah. Dito na dito kita kabuta yan. Nawagawa kayo, na magagsaw sumadak na tao. Iga ka lang niya pasan. Miyada karamang na yun. Nawagan ni siya, mga mama, nung ka na magagsaw. Kasi karamang na mibawata. Na matang wala kami kaguro ka po din. Asal ang magapas kakwala na tabangan kawala. Ay manakawida ka na, bulimya buluswala ay katalong. Ami ka na awida ka na ka, nadaan na ka, hospital, pamulungan, nakapamulungan, nami ka di pa ka bagay, namaranaw man, nami ka di pa ka bagay na. Itar mag-iwana. Niyan ba ka? Ay mana ni, napi pag-hospital na ka, sa pamilya ka na yawa, na pag-hospital na ka ng kawata ka, nabulungin ka yawa. Saba pa na ka, nakapakabagriyan, nadaan ka matrespasin sa Allah, nami ka pa mga ni kasatabang si Allah. Baru ya terus yang kedua, ya guys, ada sangat tawa mama. Di kaya, tiga buat yang lalu, pada masa minggu, ini aku semua juga dia makan apa. Pada masa tiga, bagi orang lagi di mata oleh, kita yang apa? Dia dalam bisa parmas bagus yang mata. Yang mana saya bilang tutur, yang apa saya mana bagi ucapan itu nanya atur. Ini betul di semua di kau tak ala kata yang mana? Yang harus yang mana? Nade, ada ini pun nama yang apa sana? Tidak kata lagi yang sana nata. Dari mau pengaparan orang ini rumah nasi. Jematina ini di puai puasi. Ini orang yang sempat nama, apa yang mana? Ini orang yang masalah ini, dia apa pun ini, dia apa pun jatuh. Namun ini dia semua ini kalau kita di membuat arah depan. Buat nama terus sini nama. Tadi dia semua bidik hati nama. Ayam yang mana sebab tahu. Nama nama tahu yang bidik buat. Oh, tapi apa nama dia nama di mana sebab tahu. Asal ni asal ikan. Oh, ayam mana yang memang oleh pengelola negara dia pengelola ada pengelola pengelola. Ayat ikhaba na al-khawf min Allah Ta'ala basta abang saya berakan pak nakatabang kasakarat Allah dari kena kayu kami Allah ikhalima na tahkir nas
na di ka dia ta ginawa ka dia tidak akan ginawa ka terima ka ginawa ka baca Quran terima ka ginawa ka pasimila terima ka ginawa ka kapalawan terima ka ginawa ka ustaz haju na opun ka sanmale ulang-ulang na mibade ka abara akala ka semua tala surga saya mana yang Allah berdasarkan Allah yang nasib dari na tatarus ni insyaallah ayat na maqiya pepenaskan kan mga padiwa mga baya at ikun na si Panroa usira na pamilya pagkakaroon ganyan sumpah pamanatang at ginawa niya ito ganyan pala di naman niya na pangsunod at ajali ni suko ay panabasatan pada berdasarkan Allah subhanahu wa taala dengan Allah sabay niya mabilang bertanong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.